Salam dostor. Today is Thanksgiving Day in the US. In Kyrgyz, that would be Ыраазычылык билдирүү күнү. Today, Americans take time to reflect on the things they're grateful for. So I went around the embassy and asked my colleagues what they're thankful for today. Come with me. Natalie, what are you thankful for? I am grateful for my amazing colleagues in Bishkek. Айгерим, сиз эмне үчүн ыраазысыз? Мен ата-энеме, жакындарыма мага ишенич артканы үчүн ыраазымын. I'm thankful for modern technology that makes it easier to stay connected with family back home. Нуркиз, сиз эмне үчүн ыраазысыз? Мен бардык жашоомо ыраазымын. Ден соолугум үчүн, ишим үчүн, досторум, жакындарым үчүн. Чоң рахмат. Elena and Alina, what are you grateful for? My dog! Менин ата-энем бар үчүн, менин кызым бар үчүн, менин жолдошум бар үчүн, менин жумушум бар үчүн, менин өлкөм бар үчүн. Чоң рахмат. Чоң рахмат. I'm thankful for good health, wonderful friends and family, and I'm thankful for the opportunity to travel in Kyrgyzstan. Thank you so much. Ыраазычылык билдирүү күнүңүздөр менен. Happy Thanksgiving. Достор, сиз эмне үчүн ыраазысыз? Комментарий жазыңыз.